barakatuhu. Musidɓe an haray ko min Iloba ilo e la diaspora africaine. Hande ko lundi 16 juin 2025 haray on fof on salminama on landama si ɗon e jaam haray min miɗo e jaam jammo guine jo wondi on. Vraiment actualité oblige haray jama an fo miɗo weltanoɓe duwaji ɗin ɗo inna allahuma amin yo Allah jaabinan en duwaji ɗin en fof meɗen hara vraiment ko nafata en. Haray hanki mi weltano d' abord participe ɓe e manif on fo manifestation haray notinoɓe fof vraiment ɓe jarama hay goto yoɓani ɓe hay mbuɗo fiyo ɓe arɗon ɓe weltanama. Haray ɓe hettanoki ɓen haray meɗen toroɓe ɓe wattan hakkil ɓe wattan fondo par ce que hande ko fewdiɗen ɗon jama on duwaka welsidade par ce que en yii ko fewdi kon. Donc en jooɗotako han lagine tawa ko sengo woto woni ƴettude waɗa ko faala. Hande woni hay projet ji ɗin fof ko kanka, projet ji ɓurɗi ɗuɗuɗi ɗin fof ko kanka. Hara noon yewtidanaka kamɓe ko Mamady Doumbouya woni autorisé ɓe waɗanno ɓe faalira. On faami joni noon onon jeeyaɓe forêt Guinée forestier jeeyaɓe Basse-Côte jeeyaɓe Moyen Guinée onon on sutaki ɗum, onon on sutaki wondema ko mande gon laami lagine, onon on sutaki wondema onon hedditiɓen kon batula, onon wonɓe jiiɓude hoore mon ɓen jokka ɓeeɗo fii hiɗon jonna gokkoye fii ɗon jonna autohu fii hiɗon jonna rayon vélo fii hiɗon jonna saku maaro, onon on reena wondema o ridiculise hoore mon, on jiiɓi hoore mon, on jiiɓi avenir ɓiɓɓe mon, on jiiɓi leydi mon ndi. Hande kadi on ala réputation moƴƴo, hande kadi hay ko hoɗo mon on wata wontude chef de quartier. On yiiɗoɗen ko Sellou Balde yeyɗoɗen laaɓe par ce que fi hon ɗum guere waɗi ko teren ɗon par ce que hande kadi yimɓe ɓen hoolaki Sellou Balde hande kadi ko na Sellou Balde tun ko jama iwruɓe ko opposition yew tawti ɓe criminel fof hande kadi ɓe ala konngol e nokkuji men ɗin fof ɓe ala konngol. Sellou Balde hari min komomi teddini, hari komomi respecti lan andi honon hedditiɓen fof fi hon ɗum hari ko par ce que on tigui no waɗimo référence par ce que himo jokki gonga mais o wawata accutude on gonga o jokka mere penale o jokka criminel ɓe o inna wondema ko jokkunoɗen kon fof jaka ko mere. On tigui hoolito on ɗon ɗum wawata wonde. Awa hanki ɓe tunturum ɓen ko ɓe waɗi Sellou Balde kon ɗum ɗon ɗen c'est logique, c'est à dire ko mettu ɓerde. Hande Sellou Balde minen haari so ari France ɗo haray men fof meɗen himmani hidugol e makko, men noddamo men andinamo haray meɗen faala hidde makko, yimɓe buy. Mais hande so ari France ɗo ɗen hay goto sina siɗɗo makko hiɓɓuɗo pati hay goto anda hay o ari ɗo, hay goto andata hay o ari ɗo par ce que hay so yiidama hay goto haajaka e makko. Na noon fi wondema ko kanko haray aña ko jikku makko on haray woni goɗɗo haajaka e sifa ɗi jikkuji. Donc il faut que les gens savent que hande kadi koko wona waɗede ɗo kon fewdoɗo ɗen ni o prostitution wona ɗo e waɗede ɗo ɗum lannay. Ɓe wonɓe wirtade ɗo fof min komi inni ko jarrabbuye. Musidɓe an goɗɗo wawata jokkude sifa kol ñalakol inna ko oɗo ɗen wawata laamade leydi, c'est à dire jokkunoɓe gonga ɓen fof, jokkunoɓe haqiqa ɓen fof ko mere jokki ko oɗo jokki haqiqa. Golle makko ɗen fof ko andirɗenmo ko wargol himɓe kinnapa himɓe. Wowluɗo gonga sifa Aliou Ba en fof, Habib Marouane en fof, Fonike Mengue, Billo Ba en sifa ɓeɗo fof ƴette walline to. Sadiba Coulibaly ko kanko wallimo ha o ƴetti ngu laamu. Sadiba Coulibaly en no tawa e o coup d'état. Honto Sadiba Coulibaly en waɗi on yinoɓe herƴirimo. Onon hande jooɗiɓe jokki Mamady Doumbouya sifa Ousou Falima en pardon goɗɗo no inni mi wata mi inni tuma Ousou Falima o jeejilan o tubanilan Ousou Mbattula sifa Ousou Mbattula en ɓe ko ɓe woni e wadde ɗo kon onon ɗon sikkude konto ɗum yaltoyta onon hakkude moɗon e Allah wano Bawuri en kombamo ɓe meni on fof hande ɓe daro ɗo ɗen alamo ɓe woni e wallude ɗo ɗen sina criminel onon ɗon sikkude konto Bawuri en suti fen maɓɓe on kala majjaɗo ɗum ɗon ko faamu e analyse e hakkil woni o mankiri sina ha ɗum fof no andi ɓeɗo ko ɓe sakkitorde maɓɓe nden ɗon koko yurmi. Est ce qu'on faami hari noon ɓaawo ɗo no en yiino bari Diallo Telli en ko feƴƴini Diallo Telli en ko feƴƴini kon ko sifa ɗum hande Ousou Mbattula en woni e wadde ɗo daragol wallito honɗum wonɓe yetanoki Diallo Telli wata iwu Sénégal ara communauté international Diallo no waywa hande
hara président Cellou Dalein Diallo innuno arde communauté international yimɓe anduɓe fof daro inna nota yew par ce que fewndo ɗo ko herƴoɓe yimɓe woni toon ɓe kelɗa ɓe laaɓa joni noon hara noon joni an acca ko woni o an famodira e maɓɓe waɗa sifa ko Ousou Batule woni e wadde ɗo kon yaha famodira ɗon inna kañum wawa e wadde ɗum e ɗum immoɗa yaha mais attention il faut yimɓe ɓen anda wondema l'histoire ko feƴƴuno kon ko ɗum woni répété ko ɗo sino yurmi Dadis Camara hanki ɗum hina fewndo ɓaawo to fewndo Sékou Touré hanki Dadis Camara ko feƴƴinno kon hina ɗum Mamadou Doumbouya woni e forcede ɗon donc ɗum andirton enen yimɓe men ɓen c'est à dire mi anda ko honɗum waɗi han Mamadi Doumbouya ko ɗum Mamadi Doumbouya naadi e jama on han tawa jama on wawa vraiment joɗagol kellana sifa ɗum ɗo ndaare ko mamaya ko leydi ndin fop ndaare ko organise gol football organise a soirée leydi ndin fof ko fi puydan wona waɗede leydi ndin fop ko fi puydan fi honɗum fi tu yaltingol ɗum a honnanterani photo Mamadi Doumbouya ma ɗum yaltina haalaji fi no gouvernement on soutenir andina jama on wondema awa himo gollude ko ɗum ɗon woni ɗum on fof stratégie on fof joni ko honno yiroton onon wanno 0 Corée le 1er décembre himɓe no maayi toon ɗen fi honɗum fi soutenugol Mamadi Doumbouya joni onon hiɗon jokki ha joni hiɗon naada yimɓe e stade ji hiɗon waɗa stratégie ji faami noon wondema hina e politique wona ko si naatama nder ton andi noon jama on koye politique wona donc awa haray si juulirde no udditede kadi profit on ɗon kadi waɗon politique faami noon koye fi Doumbouya wona faami noon onon fof no hiɗi Doumbouya he on fof moɗon matricule ji mon ɗin ƴettama hande onon ɓe pita ɓen fop mi haalanayi on onon naatuɓe e nde mojobere wiyande CNRD mojobere fi soutenugol Mamadi Doumbouya faamina wondema onon ko laamu ko mba accompagné laamu duwaka dartede onon ɗon fof on faayi et puis noon ande wondema message ji mon ɗin no sakitede son sikki ko onon tu woni e ɗe mojoɓe o ɗayni hoore moɗon awa kala etiɗo han jiiɓi ndimu mum bonni hakkille mum han wowli toon ko hanaka wowlede wallahi haray o defani hoore makko probléme par ce que hande kadi haray koyo andu si Mamadi Doumbouya fittama ɓay ngu laamu ɗo ngu yahay weli on metti on ɓe ko yahayɓe ɗum ɗon ko si waɗe ɗum e hakkille mon onon si tawi hawri ɗum ɗon heƴali hakkille mon ande miile fooli on ande jarrabu e nangi on par ce que minen min fellitu min waɗa e ɗiɗi ɓe fittat gono ɓe fittirno wonnoɓe ɗon ɓe noon ko noon ɓe fittirte e sadi ɗum ɗon ala négociation a wawata waɗude ko hana kon jettoɗa lundoɗa sariyaji leydi ndin fop diinaji ɗin fof innala wondema an a lutta ko laamu fi gondum fi pinkano fi jogiiɓe pinka hino ɗowtudema kala ko yata hay si tawi a yawi ko hurgo haɗa ko kamɓe ɗowta e ma ɗum wata wonde ça va finir voilà awa haray hay timmi Madina toon mi nani moƴoɓere nden créama mi nani Buy naati e muɗum min komi yeytoto on tun komi wajoto on wattane hila e moɗon wattane hila e yewtereji mon ɗi son sikki wondema wigol on ɗumanata on accompagne on soutenayi laamu dundaranke innon wondema koye fi politique wona ɗum ko fenade noon na politique noon si tawi ko soutenugol en fop en souteni Mamadi Doumbouya han anduɗen wondema han famuɗen wondema koye fi Mandengo wona ina e fi République de Guinée ɗum ɗon noon si tawi on ƴetti ɗum ɗon on watti samakala on jiiɓay leydi men ndin sikkon wondema minen min jooɗoto min fankana on ɗum wallahi billahi tallahi ɗum ɗon ko fenade noon onon audio ji mon ɗin fop wowluɓe ko hanaɓe fof audio ji mon ɗin no woodi ko ɗi wona naadede haray ko teddungal e moɗon ɗum ɗon noon hina pita tumde hina wigol kadi ko timmi Madina ma ɗum laabe ma ɗum ko Fuuta fop mi inni ko Fuuta fop naaduɓe mojoɓere nden fop on fop moɗon hiɗon signalede ɗum ɗon kala mo andano yo andu siko jeyraɗo Telimile si tawi ko jeyraɗo Koundara siko jeyraɗo Labe siko jeyraɗo Gawal siko jeyraɗo Hontode on fop moɗon hiɗon signalede teddungal e moɗon onon wonɓe pilier e mum ɓen wallahi on fop moɗon ñande Mamadi Di Doumbouya fittawo on fop moɗon on anda e jakka haade on signalama par ce que so sikki wondema ɗum ɗo so sikki wondema koko wona jiiɓede ɗo ware yimɓe on ɗowta e ɓeɗo ɗen naadon yimɓe probléme onon ko on ɗum woni ɗon wadde mouvement hondu falla ɗon hollude jama on
mouvement sanguinaire mouvement criminel honɗum woni sifa ɗum sensibilise himɓe faminana himɓe ɓe wondema koye politique wona ɗum ko politique ni CNRD ko parti politique siɗon sensibilise himɓe yo yimɓe accu dartagol laamu dartatake minen na laamu men woni dartade ko bandi minen ko criminel men woni dartade hina laamu dey on yewno fotan ɗon ɓe siɗo ginnawata goɗɗo darto laamu démagogie mon manipulation mon ça ne passera pas feƴƴoyta fewwimi voilà haɗa gacce hakke juste un instant mi waɗana en ɗo ɗen ko feƴƴi laaɓe kon jentitoɗen ɗum ɗo par ce que o message ɗo juuti mi yiltito e ko feƴƴi laaɓe kon merci voilà acce hakke voilà aray hiɗen arde ɗo ɗen e yewtere ko Tidjane la puissance noddi ɗon ɗen musidɓe meɗen ɓe tunturum voilà tawaɓe no Mourad no feƴƴiri noon fi ɗuma incident waɗɗo ko terrain ko Sellou Balde en organise no toon fi ballon on joni en jentitade ɗo Tidjane la puissance e musidɗo men on merci. Ok, haray iɗen dimanche ka jemma ɗo dimanche 15 juin 2025 min humpitike wonandema hella tunturum laaɓe Sellou Balde yewno toon kono o famodirali e sukaɓe ɓen ko honnu feƴƴi toon ko honnu waɗi wayi ko hunde tigi tigi wonde menen ɗo fo men haɓɓanoki tigi tigi won sukaɓe seeɗaɓe woni ko sofiti waɗi inde maɓɓe kamɓe tun ɓe haɓiti tigi tigi on ko be tun ɗum ɗon menen mi wawa tawtude ɗum ɗon ɗum ko honɗum non ɗum ko woni ɗum ko mouvement de soutien ɓe falano créude fi Sellou Balde minen noon min holliɓe wondema on mouvement de soutien ɗon mi wawatamo wadde ka amen ɗo tunturum ɗo ko fenno opposant ɗon e ɗum ɗon tunturum minen tigi tigi on kalama ko wawata piiji ɗin ko wawata bonnande minen tunturum ɗo ɗum ɗon mi wawata tawtude ɗum ɗon par ce que intérêt makko kanko Sellou Balde kanko tun intérêt amen minen tunturum fof no ɓuuri intérêt makko ɗum minen ɗum ɗon o wawata arde ɗo yimɓe kadi seeɗa wawata immade ɗo ya haaldida e goɗɗo ara inna ko minen tunturum fof wona minen tunturum fof minen min tawta ɗum ɗon hande min tawta janggo ok min nani noon ukkondirano toon ha mi anda so tawi gaz ferano toon ko noon woniri e kadi min pitike wonandema an on a wawno heƴude juuɗe sayum ko honum waɗin ɗum fof est ce que gonga taw ukkondirano toon gaz waɗanno e kadi tumodilal ngal wawanno latade wayi ɗum noon wanno dal bande 16 heures ko min ari ka terrain de football ton min holli laamiɗo sukaɓe on wondema minen min newodira e ko wona e waɗede ɗo ko yoɓe ɗanni piiji ko ɓe ardi mum kon ɓe yaha e nder ɗum ɗon tawi délégation on fayda fayi hewtude kaɓe hewti ɗon sukaɓe ɓe min wondi ɓen fof inni awa ɗo wona tooli Sellou Balde ɗum on slogan ɗo waɗa ɗon ha tigi tigi on yeeyi mi kalmi pay koye min yoɓe deƴƴintinno mi yewtida e maɓɓe koye nder ɗum ɗon hooreɓe délégunoɓe ɓe ɓen inni woyoɓe nangin ko min woni hoore Mourandu ɓe nangilan garde approché ɓe Sellou Balde ɗiɗo ari jogilan ɓe wattilan e juuɗe gendarmerie on ɓe addilan ka gendarmerie kono ɗum ɗo wawali kalmude situation on fay man continue ok joni noon ko gongaɓe gaz ferano toon ka ɗum ɗon nano woniri gaz ferano ɓe wawno kadi pellude wattelen 15 bar réel ɗum ɗon ko bar réel tigiri ɓe pelluno par ce que pay koye koye arno darori ka damal inni ɗon on ɓe yaltata wona tooli maɓɓe ala ɗo ɓe noddaka ɗo joni komɓe felli ɗum ɓe yaadu e soori ko Sellou Balde ko tan soori Sellou Balde tun yaadi ka o yaadu e jama on jama ɗo militaire ɓe ɓen ɗon ɓe militaire ɓe ɗon ɓe mi yii ɗon ɓen ɗon ko en civil ɓe woni ɓe jogii noon pinkaje kono ko en civil ɓe woni ɓe fof maɓɓe ok ɓe felluno noon ɗo ya ɓe felluno telen 15 balles réel ha nder ɗuma ɗon ha ɓurɓe ɗuɗude ɓen dispersi kono min en personne min mi dogaali par ce que gila komin fuɗɗi yewte mi yeetinoɓe mi dogata kadi goɗɗo wawata ardera ɗo ɗan tunturun ɗo c'est sérieux
alors jonnon ko onno mo wonirangal wawano gasude Sellu Balde e délégation makko ko oto goto yehi kako ɓe buyawno ɓe yimtitino ka no wawno tunɗiɗude maɓɓe awtomo ɓe arno ɗo e otoje télé yahayɗe kamɓe délégation on télé otoje yahayɗe joyi iɓe wondi kadi e bisuwal goo ɓen ɗon ko ngal bisuwal ɗon ɓe yimɓe ɗon ɓurɓe ɓen ɓe mi yi ɗon ɓen ko wanoɓe Sannum e ɗuma ɓe ƴetti e nder mum par ce que rewɓe ɓe mi ɓuri yiwde ɗon ɓen ɓen ɗon fof ɓe mi anndaɓe hay ka image ji toon no gasa o joyayi image ji ɗin o minen meɗen anndi yimɓe tunturum ɓe ok alors jonnon ko noon mi landi ɓawoto on programme ɗumannede ɓe yimti ko ɗon e ɗon ɓe yimtiti kaɓe tintuduno e yimɓe ɓen tunturun to moko baɓe ma laamu ngun ton ɗon min mi wawano andude ko honɗum feƴƴiti yes ton par ce que gila ɓe nangilan ɓe conduisi noon directement ka gendarmerie koko ɗuma on gasi fewu ɓe aroy ɗon ɓe délivriran ɓe accitilan way ɓe accitilan ɓe innila wondema joni ko mi yaw mi hotata mi jaɓu dartade laamu alors que min wona laamu mi woni dartade Sellu Balde oɗo ko momen andidiri gila law min monsieur So min ilan andunomo ça fait longtemps wona andi mi andi monsieur Sellu Balde depuis que o wonno coordinateur PACV Tunturum min ilan andimo o servi Tunturum ɗo si haray jeunesse on ɓurɓe maɓɓe ɓe ganda o servi ɗo min ilan andi o servi Tunturum ɗo haray noon meɗen tori monsieur Sellu Balde haray tigi tigi on piiji kala maji ɓe tawi ɗin ɗon ɗi wawata feppude ko menen yadata e ka amen ga kon haray tigi tigi on min falaka ɓe eto ɗum ɗo waɗa ka amen ga haɓintinna men e yimɓe hedditiɓe mais est ce que ɗon probléme on est ce que wona wonɓe ɓe yawde tawi ka fi jeɓoy naɓen no woni probléme o par ce que ayni ɗo wona ndema ko woɓɓe go immike ɗon ɓe yehi ɓe tintiɗi e maɓɓe nandi ɓe jonnama goɗɗum ko ɓen noon noon ari tawiti programme o est ce que o yewti ɓen no sensibilise ɓe yoɓe anndu ndu henndu fewndigi ɗo ko henndu ndu feƴƴude ɗon ndu feƴƴunora e gooto e abandona jippiro nunɗal e peewal fi laggina yo heɓu laawol moƴƴol ɓen noon fof ɓe yewtanoma kono ko honɗum ɓuri menen wadde o programme ɗo ɓe yimɓe ɗo wona hoɗuɓe tunturum ɗo ko yewɓe hoɗo e laɓe o laɓe ɓe woni yiwde ɓe ara ɗo ɓe waɗana men ko ɓe faala wadde ɗo ok monsieur So tawi ɗon mari ko ɓeyi toon ɗo awa sewa ɗo haray ko ɗon e nderade voilà ɗo ko haray ko hunde wotere mi mari komi ɓeyta ɗo e o ɗuma ɗo hay sakkitoru o ko ɓe waynodirta toon ɓe indexinola min e paykun gotum miɗa wonduno toon on kadi ɓe inni wondema wo ɓen ɗo wo ko ɓeɓe régla contingent men ɗi laɓe ɗo menen noon menen ɗo ko intérêt tunturum men darani wona intérêt goɗɗum goo menen min yiɗa intérêt personnel koko sago amen koko nafata tunturum kon fof wo min wawata jokkude ko nafata tunturum kon min falaka ɗum addante ɗum mawɓe amen ɓen ɗo komin tawi nafataɓe kon vraiment haray meɗen tori haray kala ma wawɗo wallitade men e ɗum ɗon yo wallito men e hoore ko wawata men nafude ɗo kon ko nafa ko memminanta men fitina ka men ɗo kon haray meɗen tori yo jama kadi wawɓe men faabade o faabo men e mum ok haray o jarama fota monsieur Voilà, merci beaucoup haray on jarama merci Tidiane la puissance e o musidɗo men ɗo ɗen ɓe tunturum haray ɓe jarama ko wakkilagol haray komin andinta jama heddiɓɓen fof sifa wanno Sellu Balde en ko woni e wadde ɗo kon haray wata goto eto hande fa hoore mum nambara sifa ɗum ɗo hande ɓe ɗe kure fellaɗe ɗo ɗum ɗon si hawri ɗon ɗen e jibinande e tunturum goɗɗo fellama ɗon haray ko Sellu Balde felli on tigui par ce que c'est à dire kanko tigui himo andi ko eɓɓi ɗon kon ɗum ina ko marsata haray min miɗo noddita ɗo Sellu Balde naɓanelam audio yo yiltito e ngol laawol ngol o woni ɗo so fonsi ɓuri ko fonsi ɗo kon wallahi billahi taala conséquence ji mum ɗin tiiɗoye par ce que kara warara ɗon ɗen sabu jiiɓoldu ko ɓe waɗi kon wallahi ɗum ɗon ɗen haray koyoɓe andu ina wondema ko goto waɗa haray ko fof waɗa haray noon koyon andu ko ɗum waɗi si inna jama on wakkilo ɗen solidarité pour la Guinée il faut imposer ndimu men ngun il faut imposer teddungal e nder leydi men ndi
parce que son hisi fadi piiji ɗo fof no waɗa ko par ce que hiɗen acci fof laissé aller par ce que hiɗen acci yimɓe ɓen no wadden ko ɓe faala ƴettugol armiɓe ara ko village ji inna imposé waɗa ko faala ko wallahi immoɗen daroɗen e o kañot immoɗen daroɗen e o kañot par ce que si faɗi bêtise ji fof wawata wadde siɗen jogui mbuuɗi siɗen jogui mbuuɗi wallahi teddungal ngal en imposé ngal on faami en ɓe respectay citoyenneté men on par la force kala wonɗo kadi faalaɗo jiiɓude ndimu men ngun o tawa en ngala yata haɓɓaki saɗi mba yata mba haɓɓaka donc aray ɗum ɗon noon ɗum ɗo ko teddungal e meɗen wa acciren ni landinkinagol tefugol immoɗen daroɗen sen ala mbuuɗi en wawatake respectede siɗen jogui mbuuɗi ɗo joni Mamadi Doumbouya omo hiwɗon ɗo o nodday porte parole men on o famodira e makko par ce que imo andi nous sommes prêts en jaɓata jiiɓede aba haray ko teddungal e men en fof meɗen ko fi citoyenneté men on en wawata accude ɓe ƴetta himɓe armiɓe ɓe yaha ko meɗen ɓe holla en kadi jaggu hara hiɗen jooɗiɗen onti hunduko musidɓe am ɓe tunturum ɓe mi weltaniki on mi jarni on ande wondema ko en gooto onon hedditiɓe jokkunoɓe usu batula haray koyon andu on fof moɗon onon faalaɓe yiltitade ɓe yiltite min on min iɗo waylan noddude famodiren o waylan noddude onon faalaɓe mi humpitike no wodi e moɗon buy faalaɓe yiltitade par ce que on andi wondema usum batula ko eɓɓi kon hina ko marsata donc haray miɗo jentiti min on so noddilan mi ƴettay on famodiren voilà par ce que fi honɗum par ce que waton fonsu han laawo waton fonsu han laawo par ce que on fof moɗon on reni on yi wondema batowal ngal ko fokkiti ɗon ko nder ndiyam awa yiltite addo laawade haray miɗo jentiti on yo jamme kisi e wona meɗen